provjerite vaš ugovor. Dadnite nekome vaš radni ugovor, da vam to pročita, da vam to izanalizira, da vidi je li to u redu, je li dovoljno odmora, kako je riješeno pitanje probnog perioda, prekovremenog vremena i tako dalje i tako dalje. Nemojte da vas neko zaposli sa nekim lijevim radnim ugovorom, bez zdravstvene kartice, da vas udogovlači pričama, još nije napravljena, radi se, pravi se lijevo desno, penzijsko osiguranje, da niste dobili još broj, da je to sve komplikovano. To je sve šuplja priča, nemojte padati na te, znači sve morate imati Sozialversicherungsnummer, Krankenkassenkarte i radni ugovor. Znači to obavezno imajte i nemojte primati novce na ruku. Nek vam se uplaćuje plata na račun. Iz tog razloga što ćete vi kasnije u slučaju nekih problema, belaja, nezaposlenosti, vi imate kasnije pravo na određene nadoknade, pomoć od strane Zavoda za zapošljavanje. Neću ulaziti u to je druga tema, ali to ćete imati kad vi imate sve crno na bijelo, kad imate radni ugovor, kad vam plata liježi na račun, kad imate obračun i tako dalje, onda ćete imati tu mogućnost da u slučaju nezaposlenosti dobijete tu pomoć. Veoma bitna stvar, četvrta stvar, i što se uvijek zna desiti.